online TV channel. Anda manduni shankwas nyamlianu raisin gwasame. En wale shanka welngwan kapaidich. Ron kina dangra wijan dangra bakel. Banaraj katin kontilat Karodian are which ka South Sudan. Banaraj katin chalat. Rani bukon galati Banaraj kamanana chalara kum kirmiyadit ka kui visa nikienten content sha restrict ke cha kapchong kum United States. And I'll take a letter which can agor a kenegaken ko cha ke sha visa niken cha restrict ko chicken bijal. Aban mandan jikelat gwas ban jedin kel. And then take on ke other two report the benwa ye kel boni. What abandon guy ki United State can former governor dung United State and dan and cha man cha tijeno the immunity day de je wike je la luang the power dan te je de je wike je de kula kep de je kula yen ka kwiri ga medan che tuok no ka biem nom ban report ban jilingwa ka do dan cha non ka je ko right now ne de ko na teach ka ne de ko te juba de lar no ka jang teach kan and go taken care no de biem top de luang de ke power de je wike je ko te right now cha luang ko de je ka kan ko gor ga je no la ri ga dan che tuok ka biem nom gor ga je no bala tuide dio je rune no wanti kan ngajen wala no cha no mo cha jalat me social media de kan dum ne biem to mo ne tan wala kan no ngum tuok re wi ki juba ki ngum tuok kan wore me dan le sire me go achir no ker barai nam cha wi ka governorship jara joje no la goro jen point ba dil target point no ko ba je yen ba duer dia le ko ni to ka bim no ba la duide ko chala do iter chuon ke no kene spila yu ikene de content te chana cha ma kan ni mi ban ji link gwa ka je report mena ken yam gor jana bor wai nen ke man chala do kum kir mi yadit ban kulwe ka dun ta ban kene dun bim to biya kamal gwa se me shirma ngayena anda manu chan kod nyak la tije ye ka support ko de yen channel in support de yen subscribe mi ram jidit ram mo dong yen channel yam ko jiko bi jek ka jino ken ni channel ken yen support la YouTube ki ken ni follow ka Facebook page ay kon YouTube vera de long no ba na bi ken jek la be je long vera de jen one of the social media me be ni jen kati dial social media YouTube page be la de go re support dun gwa me da la jen nyam kwana we ka report nyam gwa me kuma South Sudan chicken la jo chala de USA ka kwiko cha visa ni ken cha ga ban chicken reject en visa ni ken kwa ka ban ke ka ka chon ko ken chicken mal chicken look chicken report me kulo gor me benyo ya kele ni South Sudan Minister of Foreign Affairs and Fai Kwan no man Fai Kwan ga South Sudan jara Ramadan en chiwar ga shi gor che gor US State Department che ga jogono ne no men shala chi chuon ko de yen passport ne ko ke visa ne ko de ka chuon ko chine de jal chine de le win de ko ken no e ka ko kan mal kana tan ke kan kume kan mal kana jeno ko che kum USA chi ka gak no en kume murai mo kin mi yadit la gor kan pin panya no e kon ne mal ba je no bari yo mi che we ko ba ji implement ke ba action ba kan la ket bu ko fail lolat kene ka tukien kena warga mi cha gar pin bar mi cha ben ko kwaje put into practice bu kum kir mi yadit bo fail in one antama mi si kum USA chika action kene kane chicken sanction kene lat ka jen company mi chal ke Crawford Capital Ltd company na me la yo la ka lat ketin ko cha bu ko ngaje no te yo do kwal karar kum kir mi yadit en Crawford Capital Ltd mo no lajen company mila yola kanang ras don kwa je un Chinese ke kwa un ne ko ken ban man to gene
ken mishi yu shiga ben chika ken yu dial ko no ba ko la ka kampan mo na cha bule ngaje no yu wo ka wena dien ba ko lo to win rar ka foreign country jen ta dana let kuma kirmi yadi da lere ne sham so na mo jere cha ko lok kuma US ko chika na gul ngaje no kuma USA gul kan te ka private company muku yuken en jegun konti let ken ka ku kan la nang rar ka je ko cha bu kula ngaj ke cha ka bu kula tres ke cha dob den cha bu kula ngaj barta mi chi US chicken private company mo chicken sanction chicken la do ne kan private company ti ku cooperate la digital revenue collection platform ku ko collect na yu South Sudan alo mi chi yu che ben ba la tin no no be kan ko kula nang rar en company mo poinde cha kule ling Canadian county la politician senior government official tintere ki juba jen gwa da jele yen kula ne la kan gula rwal ke je ko ngai no te ga kampan mi chala pin mi dong cha bu ngach na juwich tintere wi ka South Sudan a jen kampan den cha kula yajra ron teme cha bu yorna da ji US no jene no na shi kuma America ma ke kuma US chi ga rajeno some individual taken katit the corruption and ana togre we ka South Sudan so ku mo cha ni ken dia la visa ne ken cha shu ban ke cha restrict mi cha kap chong by the way la be je long mi chi kum USA chi kana kap chong no ngak che bejal even your asset kwa ko to kon to win ko ken chi ka beje nyan ta dan la kana lel ke so be kan enforce no mo ko ba ko no ka table ko be mal bi no mo lo ko mal become more restriction be kan nyok mo ku kan introduce Canada kono bi chuj by the way Canada kola citizen alo gor bukana gor temmen wona ne kan so Sudanese citizen kan panken bine ken woja ka bom ko janta da la kanalet kan kuma so Sudan kan mission mo kan guje no mutede nyok kuma US kan politician kan shoot kan kalat ano ka ngane shar stregone but ti kono ngane ka rwai ken ano de ka ngane ne da to tigitin ano ka part of problem ke chicken la tuko no ne konden kwa visa ne ke restrict Canadian kon local ram ke le kon chular no Simon kun poch ko Simon kun poch ko raja dan raja je chikonen raja la radical long ke raja no telemi muguro de da kama cha de jelun impone chal chak la raja no telemi ngaja ba 2018 peace agreement a joge kuma kim ya din dante din ko jen by the way a deputy ke SPLM party a deputy chairman so kuja mo take a power pinkem yadi power one na ba mana lat ke kir be support but kuja no ba backfire kaja ko kene reality to ranya no tele man mu gorke chi kuma USA ki international community chi ka rodi ende na karundi ala te ka mal no rewi ka South Sudan ka baje bular kan senior government official to rewi ka juba eno tele mu shalama a chaga lana je no tele mu ngaje ban malan fonde en kun poj so na me chene ideal sheka shock katik kan ko we kan ngote ko ne cha ya 2018 which mean that point kun poj tel mi changa ne about all this thing but kuma US nyin kala ka record tel mi kuje so mi shi guje no jinin ngare ki wide be mu do be introduce kaje so jine de kon te ko Washington a chikala de wonene cha visa restriction charge lat ka kuma US ka kuma South Sudan ko chikan logo no te mal non kane chika logo no te ke de da kuma cha de je so that is why right now kuma kirmi yadi ku kan war gale nyoko mo gor kan eno ne la foreign minister eno share visa ne share restrict ko chine logo no kwa mal kwa ja implement wal mali kan to jatin mal kan bat ke mal kan collapse kan ga je no mal che tid mal che jia but ka ne kon pinkim yadi ko kan kon ngany madan to wala kana lar no ne and South Sudan badil move forward but South Sudan bukulo move forward di kake wala ke jiwich ko ga jiwich kan dial chuiken tel yu de kef kan ke tinde kular no jiwich kef kan ke salar blodin bakula ted abe kula fight ke jen decision na sha real man chalat kum USA ko US che decision je ja o ga ler bang runtun wan ne me dane je independent ka South Sudan no me chelel Kenya mane en point de kum America ma she go to South Sudan be independent be je but after that chikume South Sudan especially jang ci de jaga long de ci go ci kan ga bulalet ci kuma America ci ru ni yod jok then ci jang ci ga we ci kan Chinese to introduce ka South Sudan jen nen yen tama
Chinese can Russia can recon tin boom tam ka la do to chi foreign country chi can they involve ka internal affair dung South Sudan ko they are benefiting ka choji chui kanare which ka Juba. So you can care they're just there for oil investment. Tell no dian milet kana. Chi kum US de kula la do nen. Ka kuje mo ne dia la konti lo ko jono ba mal ba je no ba ka dil sanction. Ba ka dil restrict. Remember this. Anyo the year. Ninde changa jikone ne chiga we kentiti special California affair cha jo jene che uchi we ne ka US te mu chawla ne ka US and winimi me chawla and then kuma South Sudan chiga ben ka proposal me chikana ya like wo kino bukume American bloy de betet chikala do ne de gold mining de la tidinga de la tit ka USA so jikan la no ba kon kula lo ka USA ko kentiken ke kwembene te ba South Sudan ba the gold mining by blood. So that was the tactic. You can go, they can come US, they can go catch them land madam. They come US me they go. Come US a couple billion of US dollar like a top humanitarian aid ke loga dan top kuma kam gane dial kon shuch. 2011 maybe by independent by ejek come US can la jo you know 9.5 billion US dollar. Tiji gonna come come right ke kirmi yadi. You touch a queen gwa dan chigoten can you chicken you to kokini can you object chicken 25 billion US dollar to be oil revenue ke non oil revenue you to watching but when ping de na kirm yadi dem jena kwala no ne take a list mchare le keken senior government official and okay the content we you kaka so no more chikum US jalad no by any mean by the force and kum South Sudan look no be mal ben ka South Sudan so again mukude me foreign minister Dr. James Petia Morgan again kugule jago kana na ambassador US ambassador wuri chal Michael J Adler ko de kan relationship na ne to rewi South Sudan kan kum US de kan kula lat ko gui kan right now al America me gor kano chicken la ngare ne mor che ngare ne da ne lat kene medan me ngar widin ngar la kana la ro ne kume SSPD wala kume kirmiyadit nyen kan ga kume ayo ke kume darmachar nyen bo ke kume SSPD alo chikan la no ngam tekariek kan ji US chikan lat no kir tekariek ga la ro ring machar la ga la ro kan bo side let kere karamadan nang na nga e kirmiyadit so na me de la jenen nyamadan go de nyoya kel right now kume South Sudan lankan kume US no chua ne sanction ane we woni am kine we kamile ne na mo mi shala de no so de lari ashana ku we kan nada information that the ban linguas mane wana ka kwi tabande ngai na kene rigbim to miniam aroje kwi taban bana kulu we kedung rigbim to ba cha chol ga jamono de immunity de je watch ke de je yet ke cha je chol just channel are cha chol gwalo chol ko court ka kwi criminal case da jitu ka biem nom kan go se ko ken even man dio je even korole maybe I don't know but ban dio jiktem ko jatin and lera mo mi share la ko already and mi ban linkel gwazame South Sudan vice president wuri shal ka tabande ngai je chu ka bentiu ka jen cheng ngwan ka jok ka ipo dan chanu taban de ngai shu so on taban chari po no mandan ano chala ram shu ke bentiu wajen che jien ajen dune wa private visit ka jodan chalat ke je ejene we gwile kade we gwile farmland ke we gwile na kade mala pure ke jen gwada mani we puren binimi ka bentiu alajen duobo we ke jamo mai kondi ale wooden pai kwanye la governor Joseph ngwen montwel pai kwanya lo jaram dana la men mala kwera tema jala kwera ki state chi jan fonde en tabanda ngai Eugene when we few days ago take a video mi sha gwen mi cha nor wai am cha ka nyot nor in chorde no tershong Malaysia
Kater shong chia ne no ken cha mu ni ka mach ajen kwera money Governor Joseph Ngwen Twil. A shiga raja no right now le ne kel ke kir mayadit ye jala kwera ne so ne din kon dong nyon ka na ki tin cha goro de mal derben ibne nyin ka ke lo le shi shi ke nwer why am already mi bia nyin ka nwer content chi kiri kana lok. So that was the thing made an kana lok. So no more a plan mi chare leka. So mi je joje no chita bande ngai chubre wichin wini mi che dia surprise kana a changamen jiana a private visit we gwile card ka report an chalat gwasme so mi shikan la no mona gwasme chakola do nene la Unity State Information Minister Wude Chwal Kenya Chiga Chwal Kenya Jonas Care Charai Kana Chala do nene ajena Vice President Tabande ngai bendere ke bintu ngwada me Chala do nene ajena she government government official business ajena chi dun kume kata da na chelat kije ajena shi awen winemi ka kume by President Tabande ngai wa we ke personal visit ke jona na chalat gwasma we gwili shi mane ka we gwili kade jeri poda na chalat ke jeken ko onte me chinyal che tyakaben so we gwili ka da na teten let me play for you ko biam na to gwal ga lingeno ngumi chalat ke kwide chana jamilin kel be mat. Of course, he's a big person in the country, so if he visits, definitely it cannot go unnoticed. And of course, he has to report it to the state government, like he did. And of course, the governor instructed us to receive him, and then we escorted him to his house. Okay, shaling ata nyam rajo minister nya Kenya Jonas jan rajo lare jeno nene tabande ngai chu panre which chane joga governor no ya loraje ke airport gwada dana chire nyale nyursen and then we anang dore jen wache we baje wo kong lo la ran kume we personal visit again dio je chianga jeno a few months ago me charaj me joga kire no nene ke joga na the no me charaj gwada dane dol natin ko ne chade o gwan ano jene te ke dunga biem no momane ko ramete ke Unity State ko ne te ko ne nyinge ja biem nom kanwore cho kule jogo no en kan man jende wi ke juba ne ka gwase da ne cha pe no jiana kir chwa chu tre wi anyong la che la ro ne la ja on no der kir jogo no ana wa alale we ke bente on wi ne mi ba Christmas ba je latin cha pen we cho la do te ne te pen ke jal no da wen wi ne mi cho churutin almost a year me che bra che la no pen gwala pen jal ka chika right kene kir almost a year chika right lote ne jaro de no taktin so no mo again condition da na tetin maybe tam non ja ja la ko be jien chimin shalinga ne wa jen she jien e we mi e ka kwi ko jen take official government business no wala no wa jen we gwili she mane we gwili kade jen dan lat but ngai kon this time people are in lat ka campaign ga kwi kwin kware. So there are obvious one wo mishe we chede we lora bang. We go maybe is there to do something different. Anyok Ramos are saying ne de konde right ke talat ke no tabande ngaibo. Don't go no de kim yadi dare gwade lo kam nyade. Na do self kim yadi. Those are Ramos ki wine lat ke pin. Of course don't chika tuok. You know go no dong de gwade jetu. Maybe Tavande ngai when we me don't take other plan ko jube chala prison kaje atela mulat ke lenne ti ale kokin so na me le rode me de yendi ala ngaje no Tavante jen ke when we me ka wajen che we dore jen chang na dore we kare we je pur so that is the mission dana chala of course think take another things milade ka jen mandana to ko kan ngaje no de jala no be jen re we ke juba kir we mean that take other thing like a campaign chireme shalingo Wude shala Abdel Bage la vice president wati gene re jaga bargazal winimi to wa campaign wajelat ke ku inquire mum dere jen ke tam me ke ten akre de ko take a preparation lat ke ku inquire so there's something fishing there me more share talk anyway chachup ka Unity State and about more information ban in the coming days I wanna ka last report report a jagwas me balajen dung a former governor dung Unity State.
take a request me chat up I can need a con la jangre wiki juba lat can one la public persecution request immunity removal for former governor investigation chari ko chaje tum na me very laughable long by the way ko mi ram la kure governor ka buke kim yadi buke le tieje no go ne ba governor former governor dung unity state no ne governor Riek Bim top by immunity de ke long da ante ge ba dil kapinga ja ko jen gorge jeno ba ji investigate kri ge da na chitok so chan me chan jeling na me eroj mi chalat even I radio so jena ma bokwen ge kelo na chala de wonene legal administration can a public prosecution authority ka central equatoria state wachi ke request kenetum ne reti ka kwar chi ke request kenetum ke military authorities and with the immunity dung former unity state deje wikeje la governor justice Riek Biem top the immunity de ke lwangde deje wikeje na me request me chatu ka to bede ni ke to kwar kono wana ala me cha wo ke immunity do we mean that ba go wo bom me kwero me dana ci kono tin ba wo bom me de do then ba ju kulu look alo jin civil ke jin civilian so na me wala de kodi ko by investigation ba kululat ke ongoing criminal case that ongoing criminal case mo ngay yendiala ajiri ge dana ci to ka biem nom rege ci to ka biem nom gwade dane chala do ishi nuari ke ter shong malishi achi nyinga jang nu mi ke din SSPDF ke me cha ne de chubgo kuro ke korte wich cha ka nekten gwade je korche tokten ajen ke zamo so me jiran de really calculate angum wa gor January biem to ba la no immunity da awoke ko wal jen a kwar ni jen muteke unity state lo take power charge de min jok ko dorche wewe so chawar ga me cha gor ka chenga wero ka pai di ronkin dangro jandangro bakel ka war ga me chaje tup cha kam director of military justice ka so Sudan People Defense Force la SSPDF cha nang na ka general headquarter ka bilpa no cha jak senior public prosecution attorney lat jor kwedjal ano ne de Major General Riek Biem top de jenang ka Northern Police Station under escort de je yen lenga jagwa wa de jenang ka police station man de ka Northern Police Station de nangtin yan ka Riek Biem top milakwar ma de ne gwi right now me da la kona la no mi ko roi kon ko jin be bom gwa dan titin but in the end of the day ba ujing ni ji ne ko da la jin karwad now who is going to fight for him and jen bu karwad montama ko taram bi chong jode of course changara magwa ngai kona ti dia la kan ya enough kan wore chanen ka dakan machar me dan katin up right now they are laughing at dakan machar kering machar ter michele ko kane ti la di en target di no bikane ko la kwan wor bikane del target they will use you michi can use it talk by ka by your law yena so investigation me amtu kon tama Riek Biem top ka je request mo watch a criminal case number 2598 2025 section 48 and 293 of the South Sudan Penal Code Act 2008. Muraiko Michi, it talk about we concern act committed by several persons in furtherance of a common intention and the offense of theft. Shualga jako nene, mitera michi dwershi lat kete widu jira momo, ba dwera mo ba dil kabwidu. Na jikena ngano dungo ka kwishwere, dun kwishwere mu we gwada din. Ba ko matene men mu togo ne, me to ka biem no. Ko midit. Na me michi kan lat na mo.
so chawan mo ko rik biam top ne kon lat kene me e ko tige wide ka jaram dan la kur ko kan ga lunga control den badil we gwada danan lat ke raja mutin lo mean that we no ko baje yen ma ko ji ko nanga ji ko police station we mean that chaji lele chaji yen ko ne ti wachi ko participated pinga pin wut kene me na me jo ma chalat me de yen linga kwinga ka kwirek biam to eri pon mi chalat me. So what do you think kwa nuere amati di na me gwi yen edi ba e ni di ka kwa nuere titin so be jamat anyway jeri podana go de nya kon kel ci konte ngajen wonene taban de ngai ci chop ka unity state wa visit the shedun government we guli she mane we guli kade ekel right now e biam top cha cholo jende janang lo ayene ke de na police station joke kire no immunity de ke joge ne de kontila SSPDF senior government official kendial ano the immunity de yogo ke de nang ka police the reality la ken we end up kunware in the end the day ne de kon bichu ka kon ko kan wer kon ba targede tin gu yo melet kene dong let kene je kire ba ga peleka kire will never forgive you cause ishi let kam gwa kunne ku ga na ke yare ka dong run be je peleka but men ga nware you are somebody ka kire but ku ne kutin kon tengwana ka ku jangla otyap so burung tin che mandan let kire so na me da la jen andan go de nya kon ken agoro jin bi channel bi nya ne ko ken en ban nyaw je ka another report biatamal